especially the two sisters who have made this day very great day, wonderful day, thanking God for their 25 years of religious life. We really thank God. And Sister 𝗦𝗡𝗚𝗦𝗛𝗏 and Sister 𝗦𝗢𝗛𝗦𝗛𝗏. Kalong ka kubol jong ka jingkemen emtang ya ka yeng kasam hendre ya ka balang Katolik maupu kumjuru ya ka sob distrik maupu bat ka parisora hibar koi bah ka jingklon state jong ka por mlap bayo snyo ba argut ki sister na maupu klayo man kenjo yo maumer ba absent snam ka jinglong riuniam ka jongki kata isestar 𝗦𝗢𝗛𝗧𝗛 bat isestar 𝗦𝗢𝗛𝗦𝗛𝗏 layo ban pendan burom ya ka serba Jubilee ka jongki ha ka lai tarik ukalal kot arja apnriu ha ka balang Katolik maupu. Bat ka bapen pu penpiang syuk ya kan ni kasngi ke jingdap absan senam ke jinglo runiam ke jongki kalong bau Archbishop Victor Lendo ke Shillong Archdiocese dan rengkat banlong kumukong san ha ke mas baku rengkat ke jinonlang Bishop Nanongston Most Reverend Wilbert Marwin rengkat Paris Priest jong ke seorang Paris rengkat ifada Sylvester Sendram pada Don Bosco bat kiwe kilendok sok blai bulan lang ha kan ni kasngi ban penkrau syuk ya ke Jubilee rupa ke jongki. Balai Sendran Langru ki sister ki brother ki head katikis sekretari ke PPC Dr. Elijah Sawian ki dikot ke PPC ki rangbak balang barengkat ke Jingdon Lang ke Deputy Commissioner East Kasihil kong Rosita Mary Kurba IAS bat kiwe ki belasyak khot sobha ha kan ni kesngi rengkat ke Jensen Lang ki bahaya ngasem bat ki pai ublai ke parisora. Bat haka mas bakui ka kunhun kawaya na seorang santar kalarwai ken ut da ka sur batiang lengba ka sur jingruai basngautenat ka ba ublai ula ai kerpang yaki ban pensyong kun syong blai syu ya ka jinglek niam ha ka ni kasngi. Bat nakaliang umur Reverend Victor Lendo ha ka bakren ya ka jingpen benai ya ka tiang ki jong ublai ula penpau syua ba ka dai ka sien ka beningkong ban yuk kejat ha ka ni ka belang shnong. Bat ngitiap ru ya usok nyamtra ba paunam ba batiang na ka shnong maupu bat syu ula kren da ka baong. Kublai kerpang ya Most Reverend Bishop Wilbert Marwin nadu nostan iwan kanang chini. Kublai kerpang ya para pita mairu de kesidam Jubilee chungi kadau banga duai kerpang i ai kublai i ya baro ifada hani kamtam Paris Press Fra Stephen ya pi baro ki bahi ngasam jong kini ki anmut ki sister ya pi baro ki sister jong aseng MSMC baro balawan na chan bada chengai bat pi ki trashnong jong kan ni kashnong maupu kasin menengkong empoy ni kashnong kadai kashnong kabi tenat ha ni pek saudong saukun juga ni kashnong katno ka jingya ro ayo play na kapta ka cita na ilum kiwa kiji kese badan saudong saukun juga ni kashnong maupu dan mengatang ai mu yo play rekat bagi ni kian buat sister ni pa shu play na kabanta chongki Pabren mangkarku ya pi ya kani kashnong barkowe ha kani kasngi ki sadwai kerpang ya kini kian wat kumchuro ya dami shngai kurba sikhajungi badi foster se magnyang bat pang mustom yo ya ka jing ko jikia ha ka chi em jungi go try to listen. Prasad mensim barwa pencanai ya baro kacing cungu bapa doya lam yakini kisakri cumi hakini ki arpusan snem banai kirila di hami tuai badak babot ya ukres badak bakanta Bachua ben kaya pi
ngalapan kentang ya pi ngalatung ya pi banlong nong ya tu lepa ya kijai ben riu ting ngala jubab ablai kendrat ngamnang setia ben kren ngadang kena Henry utrai leong hanga wat ong bapidang kena Henry kilet sagipai panglapa sapi badiatu yaki kadya kabang la hukum yapi wat septing yaki nabangan don mangarengkat batpi badiada yapi Kajui ipau jongu ngade ban kop sakop wala kam mentoy ban ngan kren sapang kajui ipau ban kajing ban pau dry ngai tu ya way rio how chris la khasau snem menta de kuladon hakamet ni sapa kamet ngamnang menong tangu blai ula banong ya bala rong no asyadu kabenang kabalai ngatep baya uneu brio de berangkat bat kamet ni sapa kamet jongu ngam tep tau blai batep la rong no sa paradise banjos ngeu ya kiktin ki bom nang yatu kiktin ki bom don brio ubala ban kren ya ba kumune brio ngan ko Henry yala del dengan om ko lai tang yala kijing tro Haleluya 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 Kadin jonga wan uriu uba kham krau ban yanga naba ulolong haswa jonga nga ngamsyam la itu yu Henry na gabanta gani nalawan banpen baptis da ka ba endopen itu yu ha Israel baguyonis laai kasaki ngalayaw yaw mansim ba uhiar na beneng kaparo bat usa halor jamu ha kani kaski bakrao jom kini kian ngot sta Magdalene Samartha ngai kublei pike kadau jom pi wan hangat gasno ai kublei ya most reverend Bishop Wilber nadu noston Iwan sakane kasnong ofu ai kublei kepada jongi baro ani kepada pitaro dengan senam Jubilee jongi para Stephen kepada nuru kawati keleng okay he's also celebrate Jubilee congratulations para ai kublei ya baro choir kena duman ya pi baro naru DCB jongi presibon Wafilawan Cungohani bat baro ki MSBC sisters bat baro piki bahi ngasep kilo kejar kilong syang chinong juga dengan chinong maupun orang ba chinong orang ba dong bat baro ki jai niam beper badan dengan chinong kasim gini kalat bat ai kublei senam tamai besuk bakaman ya pi iway hagan dengan chinong bun nangi de kasin menengkong menasi nadu idisi ong kasin menengkong mangaro sin menengkong Bishop Wilber kasin menengkong tegi habang apoy kan kasnong dengan swai mu sheu play naga dengan kasnong play usai sibon kecik khot di perpitar absen snem menchua mayum hot akloi men bot yami khot yak ni kan ngot tesoti changi yang hot mentakasi ki leporam mekanika silver Jubilee chongki bon kini crown dengan negasyon mopu ngaju yasno berboj pangan negasyon nai farpita yang
soalnya telah batiang tam di nama fu ilawan rasya jangan bat ngalamat siya dalong kuptahi ding ay kublay iya kani kasinong mafu yang idon bok himatang iwan na kakali yang mencuha wan na kakajat de nama kata ngisko sarong pade rasi lapin kre iya kani kasurog rontang kadaw jong kini ki angot ba celebrate ka Jubilee jongki ya kublay pi brangot ibahi ngasem jongpi kilok kejar jongpi nakabata cuma di kasin benengkong hani kasinong mafu nasuye ya pi Pakistan pi paralok parjar ublay no karku ya kani kasinong mafu barakowai dia kani kasi kabangi leburami kini ki angot kengiat de bantip cipang ke cim jongki kakum ka jingtip jonga ngepek kengiat sta marthon she is very committed missionary sister Kamansi missionary basharham ha kachim jungi wise and responsible superior bastard bashampang bar kikli berbor bala penshet dikam jungi generous subon mersi dedicated animator batibet ha ban penyat kam penyat jam akiat pesan senam bala lekno patient and devoted teacher bayasya batibet ha ban hikai caring in the house visitation and mission service halailam mat buat kecil cengo ayakiying bagi commission cengi nangta preacher noyala petibet nangta cheerful barang command berbor ngalamat hila dia bagi command berbor approachable masuk bani dia kam kini kecil long kerpang cengi don't kau sati bi pramapi na inora pi pat ki wei chi long ba ha changi na kaliang ding stomach tanin sotun faithful missionary sister missionary bayai ne pha kachaba like the long missionary basharham simple and cheerful nadu kadur kada changi long shida shisur bakaman berbor approachable sup banyade kam shisha malak trebari jawai we cakaru humble and hard-working superior jing snowret but jing treshiton makum ke superior nangta zealous animator bashiram haban penya ikikam dedicated and disciplined teacher balorenti high school committed missionary visiting families he been to unknown places like Mizoram and many other places. She's a very good missionary. The mission league by Tilot Ilade, let you like him, Chloe Ban Lake Kachapapa. Then I could play piano. But you wait, but the Jinglo of Hajoki, Pitip Kamhama P. In Sayochi Kaina P. You but the Jinglo of Hajoki Kianwood. Tegani Kaski Bakini Kianwood. Kelepuram ya kasilva Jubilee art transnem jinglong roniam habangi kertiang din ya pasrangu yo play kiar pusan snem balale balakar khu ya kini kian wat rengka di farpitaru ini songu yo play yero yo play nakabata jongki kuleshimon pilaya kiar pusan snem habangi pet pachakman ni IAP boy pigatong ban celebrate Ruby Jubilee, Golden Jubilee, Diamond Jubilee, Platinum Jubilee, and so on and so forth. Centenary ro the brave bit yapi ban celebrate tingi dwai bau brave nai board yapi hakini kisnam ki badang wan habang im ipa di kaji im jong pi bamenta im ha im Jubilee berkelain ke cinge berkelain kata ke jinglong runiam champi namar pide ki missionary sister manu ki missionary what are the missionaries are the one who love God who eat your play who eat your kabalang who eat ya kibril balapen kam tirapi dale ikane ka kam champi blay no ka khuga dry pi missionary kim jutin kachbapa pilai nama balai Blay weda pi urius mari pi
Togin pe ikin ublay masutanat mataka step jing pule benekong lashim lasot now prophet Jeremiah retulupa weni prophet berim wangkum no prophet shwa ban thau ye pi pertai ublay la chiet ye pi shwa ban pun ye pi khpo ji me ye pi ublay la mang ye pi andau la kha ye pi pertai ublay la chiet ye pi rakhot ye pi de kerteng Magdalene Martha ulat khot ye pi dan magatau ublay la tip lupa ye pi ramang lupa ye pi ban long briu ban long sister ban long reuniam hoi pile se bidan por batin ji blay wang ye ng mau prophet wat juti ngai don dekat bat pi barbor la khot ye pi ban yalop ban tei bat ban ben benai kubal bapa jung trai de pi le arsan snap yang teng ini kam chong pi takadau u Paulus ji pule bar humno wanga kop sarong ye ka jing telot da jom blay la khot ngalaya lembang ke cinge ke ciane ke jikten ju teng wong ko blay weng no ini ke jik pensoi ke jikten ju ke cinge janga balong usyak ke cim janga ndai blay wong ko no we try this wong yo Paulus glabiang ye pi ke cia janga glabiang ye pi meninga iha ke haying jang Magdalene tho my grace is sufficient for you ke cia janga glabiang ye pi tele ka ni ublay unai bore pi ban job ga cinge ciale jikten ju de balong ko Paulus balongan kop sarong ya ka jik tulot mde ya ka jing start jong pi ha percaya ki kop sarong ke spa ka hajar ka jik don cingem mo ha khmat ju ublay pan ki kop sarong ya ka jing tulot ka jing tuna khnang bagin yai crunch issue how try jisu lei ka ni bobreng ka khu ka doa ya pi ranwat dia selalu gospel hakabau uyane sudah kedau ikpai ba rong komno hakimi ukun lang beraju belai hakimi bakin no ikipop jok percay ngidang dep le niam ya ka Christmas ai ku belai Christmas besok ya pi ngidang le niam ya ka New Year ai ku belai pi New Year besok snap thamai ba kemen kan mau Christmas ka kan mau yang i ublay la iet palat yang ikibril na beneng la pai la jang kuan si percay jat ki bange jang u kin yo laim tengi la yo laim na mangi nget ublay kabar de ka jingwan yu jisuan ra e ka jisha ben bekra de ka jingtum jisu de u jisha jo ka percay mangama piro de jisha jang ka percay na mangi la long kin on buat jang jisu balai jisuan ra jingsup habala khai u yang yel pen bana ga jing sup hakitu badon kamon ke bapha jisu de sim jo ga jing sup lawan ra bana jing sup ikibreu mangama piru ide kinong bot jisu di ban long atia jo ga jing sup kibreu de banut ban khot yang ai pi jing sup to nama kata long ke atia jing sup hakan ga snam araja apun riu Gabasau hak balakai jisu kali ke cingkemen ke bakrau citelok ke percay hapeng ke cingye ciale ni dap de ke cingkemen joy to the world the Lord has come ni dap dong in pendap ele cingkemen beno ke cing sungsi jing so diao hak cingem jongi la cing obe bat kamir kaksiar ke cingai bapata ma percay ni kaksiar penibade ublay basisha cingai ya ka mir ya ka cingau bi bab brain jisu dei ublay basisha cingai ya ka mer ka thop ka cingau bi bo jisu na cha chi tom na ka banta jongi do ai bau kumbau la ka dau le tiu ya des men ta ka siwang hakmi bakin no ublay jisu bakin no ke pop ka percay jing khot ju ublay cha ka cingnong runiam cinglang nang do ban pen bena percay ya ke ju hi ni ru ya yong hakmi Jesus Christ kulang beracung belai ubakin no yaki pop jong kepercay doin leh gani kalam jing ting ai ku belai ya pi baroi wei pai wei kam tami kian ngot la khot ya pi missionary sisters pida le chi sha kan kepercay pai di baracung adu saudani la le la trego ma khasau khasan snam chitu gari ba tam percay itrai mi le mo bersencar tom mo ke batuk tom ke bak
ma kabakim cimut tamru ila tamrut hi hakan nek Sudan ilek pat de banwara jisu ika jingshai ikiwe de piru pilale Europe lek Amerika ma pilek keleng mdeteng cakap bakmen cakap eru le ikani sister kit bok iwi ba pian long ba kop yakia ba kemen ba dibasuk any ro you just now menta is Malta Maltong but is Magdalene Satun kibaraki ya ga Jubilee rupa jongki hakaying hakajing long runiam troblay unkal khu yaki dagajing kmen barkajing klan sim batba kinla ban ya shakri ya blay bat ya pa jongu dagajing barkajing atilut hagisnem kiban dangwan nikal pa di make try ikar pa ya mi hamdam gani kasnam araja akun reu daga jingkemen daga jingsuk daga jingkojikia daga jingklan daga jimbabha daga jinge gumshi shinong shithau karpang bunkar khu yangi baralang kani kasnam kono kasnam jongka jinge bakarpang Jubilee yangi nikar pa ya mi ku try Jubilee try kan ra na chirong na tibian do penyang hun kaya ka jingtua jikar pat jungi bangilapan hok nami daga jinge jikar men mega jinge dau kres utrai jungi amen jingknya jungi agani kasni long penyang hun hak madu blay pa badon bor bar Utrang dan ringkat batpi Uplay badon bor bero Ukpa badukun Badumen simbakut Unker kuyapi Dolek su Kamas kalawai Jing kapti kini karu star jungi de kesut macam ye syong baru ani dapat agak keten jungi langut yang sister Julia Lantley pada na pom Mizoram yang sister Madeline Sotun manga nang na posnong ngayeng ni ngkon siapa na ngu yo try kan radu play jungi belai ni kani kala kerenti akan dikasih ke bangpai berkan bangin yo ban rakhe kani ke Jubilee rupa jungi hagi diki absen senam ki banglaya menta renggar-renggar bar kajing senran lem ublay bar kajing senran lem ki bahalo jungi ki sister jui mother general sister Christine mensong bar ki bai pat ki sister bahalo ki jungi haga di upor ngada kajing men ka kraw kawang mak ngasul sorong ban ngasau tenat bar kemesin ka kende ada kajing men bandon renggar bangi ki bishop e jungi baro angut
ngampoi berkat nama mesyuah apa bagi bisa berjalan syuah ni berbor kena ke syuah landrusin lah you kiat nak syuah jungi hadu syuah ndrup nai ben klat lawa poi hadu ndrup nai syuah klat nak serap pertai lawan nak syuah jungi ya dia nak tai sausin bar asin warang nepo surok dan mentah apa pun you asa argut ki bisa jungi ku perkesan tu kita putih ke kraw hai nak tai jengwan jeng bisa pi jungi kena apa syuah jungi Nasnu aja ya most reverend Archbishop Victor Lindo badai Archbishop Jang Diocese jungi yang dia Boshulong Bishop in ngamdoni e banai pinga sengu ipi pengaduan ta jumpi na ka banta ke cingkloi jumpi pinwan ke Krishna jungi ban kerku kedo yangi hamtam yangi anggut hanya Boshulong Yesus Madeleine bat yang hagan dikasih ke bakra ku jungi pengeraki ke Jubilee jungi kudes pun ya Bishop in na ka cingkloi jumpi bandor ngat pinga hagan dikasih ke panengkong Banwan jungo, banwan pet, banwan juk kejat, ya kena kasih nong kata aku jungi. Kajingan jupi bishop, kada kajingan rak, kajingan ku bakrau tam, kena kasih jungi. Nangis kem, bau belai nangkur ku susu, yang ini nangis cakbat, tapi nangwan biang, hagi ni kesem kipan sawan. Naik belai kerpang ruyai, Right Reverend Bishop Wilbert Marwen, ibalah kloy nadu nong stoin diocese, sebangin ay kajingan peti kebakran, tapi bishop bayi jungi. Bishop mengaku kepada angkai nama mengaruh pada bos nongsen diocese yang mengatrai bos salang kepada yang bos penyaji bishop jengi dengan sengau kwen dengan sengau sarong ba lawan pesingan yang akan dikasih ilah Jubilee yang lalu Jubilee jumpi dengan itu bos salang berbor yang ngan bed kata kecing keluar kecing jeng bishop Wilbur nak tajungi hari kali kasih nong bishop ikmen bagi sengau ipi nak tajungan jumpi akan dikasih tajungan jumpi kecing kerku kebakrau tam mengalong ba armut bendang kipesya kepajudan menu-menu akan dikasih jungi kerikasin kepanengkong bergangai belang sakman bisa bi wat i yang i wan gedon haka silon dasas ba piru tenteng sabawan biang banjungo ya kasih jungi hagi kusion kipasawan nah kata kadang lalung hani ko mangalong den kecil penjai kipes mesin kecil ai film ji barit kumunmen kobrespun ba dan tajing kloy jumpi bandon lah akan dikasih nah ngakuan naik kulai kerpang i madu pada Sylvester Syndrome beredu bahayang sem berbelak keluar mana kita kena semadu semahayang belawan nasional bandolang kena kasih presiden madu na ciwan jumpi nanti for the less kata gayam ibadai for the principal jangka kali stand ibadai for the napa kahati ibadai principal jangka Don Bosco Higher Secondary School Pan Bazar apa kahati jangka kahati province They family friend jongi, nagdala kloy baban wan hakadi kasi. Thank you for your kind presence. Ide to ke Jubilee jongi menta kasi. Hakani kasi kadi ka light today kade kasi kentang lendo jongi ke ba a person sedem menta kasi tunge thapti namta jongi. Thank you for Alex for your yeah. Dimentangi kuat pada Paris Peace yang seorang Paris disebut pada Stefan Carboni sebagai Wan Syakman. So now we request Father Steve Alex Matthew, please come forward. Nangtangi kerpa di Father Benedict Hatindo. Nangta request Father Manny George. Father Francis Gonjo. Father Joseph. Father John Karshandi, Father Jubilee, Father Sylvester Syndrome, please, Father.
tangi khwat is Sister Juliet. Yang tangi kerpat di DCBA jengi supaya DCBA wan syahmat. Kerpat di sekretari jeng PPC di Bapak Iljes wan syahmat. Smart sister, we request all the sister, please come forward. Hak ni kasi keladang kejing ais ngubah ka pakerpang ya ki bishop ki fathers ki sister kumjuru ya ki kat tu kat ni ki belawan kenang kum kadak kejing sa jingkan mau na ka benta kaya Jubilee rupa jong kini ki arngot ki sister.